I want to share on the submission to authority. Angai o le sile me ke le anga fesilinga fesilia ki a Kongo ia fo ile ia fatonunga ia saulunga la inga tai. Ona ole structure ole worship center worldwide. E fai e to ina mo fai fe au ia Kongo le kale sia. Ona pasi mai lo le ti akono la ele ko fai se discussion ti akono pe fai pe le fai. Amen. Pasi mai loa ia tatou ele ngaluenga tau na fai loa ele ko kalangoa inga ti akono. Le mela le e mana o mia le tau malama le me ka le submission to authority. Ioe ele olo lava le mela le submission le to ia se tatou manatu to fai. Vai ale me la wa mai lunga le ainga tai. Ioe po la fo yani matou manatu. Ole ala val me sa no mai le apostolo le me tau no fai. Io le me na fai. Ioe mo ia talanoina I fono me pena a mai lolo no fina ngalo le me la wa avatu ele tu eteia ele ko yesi se to e sona manatu anga ole taunga tele le me le tato submission to authority. Now submission in the Greek word is opostaso. Ia ngau ke kango fa sa mo ku inga ole opostaso is the Greek military term meaning to arrange a troop in a military fashion under the command of a leader. Ole submission la ole arranging ile ngana ele ni ole arranging le ole tutu o tangata ia I lalo ifo le taita inga le taita. Amen. Amen. A non-military use is a voluntary attitude of giving in. That's a non-military use. Le upuleo le upostaso. Now, if I for my everyone must submit to the governing authorities, for all authority comes from God. Those in position of authority have been placed there by God. Amen. Ia se stai tangata uma I fai pule silsili. Yeah. A wai le se pule pe ale mai le atua. Yes. O pule umalava lo fai nei. Yeah. Ua whaatuina I le atua. O longo winga la le ngā mea e o ai kanga ka fweke pe o Idi Amin. O le kali I. Amen. Nā la fo ina whatua le atua I Idi Amin. Langa le mea ngā lai, o mea ngā lai, ngā o iei ka ngaka. O ai ngā vele authority a Idi Amin o ka ngaka. A whanga la tau ni mena tupu ia Israelu. Na mana na Israelu se la tau tupu o le ale mena whai le atua. Ngauska I ele akua. I. Amen. A ea. Amen. Na whai atu ia Samuelu le atua. O le manga ngā o mei ka ngaka e whai se la kou kupu pei o isi a kungu. Le altala le atua ia Samuelu. Mai ia Samuelu. Whai le mea ngai whai mai ei ka ngaka. O le ala te whamatala o te ato o tongu. E le mea leo le whatuina o le taitai. Sometimes e whaku mai se kai kai le makuale anga. A se anga le mea koumanga ngā ohai. Amen. Nga wha mai kala le atu. Ki ofo o au le tupu a le uwha mai koe mai se si tupu. E mana na o se lato o tupu tangata o au le tupu. Ioe, e whafonga la mai. E ka kaulanga submit ka kou. O ka ngaka la e pūlea le malo. O tātou ko kongo le kale sia so se kangaka la ye le pule e submit e ka ko. Amen. Amen. A ele lo submit le governing authority, then you must know that you are opposing God. Asia a ngal fe me fa upolua I al fa upolua. O le nei, o le na te le pule. Wa te ia le sauninga le atua. O e te foi e sala lava I latou. Amen. O le upu fai ngofia la nga o le sala. A le upu sa o le fa ngai o le oki. A fonga mai la o le menge io o le pule. O le pule fa mai o I latou o e te le pule. Amen. Wa te I latou I le sauninga le atua. O le al sauninga le atua o le menga fai e le atua. Amen. A foi malala usunga le masenga ke ele fe au mala usunga le fa forma fo le internet o ele ke ele fe au o ele ke e kanga ka ia le loko. A vo mai ele u le lo wolanga le melo ke. Ko anga e fai ku ke fe markala le vale ko anga e ku ke se ka le lua e ka le lua ia mauro unga. Amen. Amen.
Rebelling against the authority is rebelling against what God had instituted. O lona winga la, aunga e ke i le tangata lai taitai. Whaafonga mai. Ia te au le taitai o le kale e sia, aua ke mai. Aua e te e le overseer, aua te e le taitai ti a kono, aua te e le sui taitai ti a kono, aua ke i kangaka lau kofia le kua whai mataitai. Whaafonga mai la, e matu no lava, le whaatonunga le mea kaunga whai alulo, aua ke complain, o isi ta uwha longo, isi ka e wha koe kuwhai koe mai, la kuwhai kongo koe kuwhai vaso, le ke ngel whai koe, a koe kuwhai whai koe. Ile ai ile koe whi misa ukala, a wha kule kuwhai koe, anga se wali le mule ke kuwhai koe. Amen. Amen? Amen. O la upo tamaiti fo iei o i tua, sa wali whai koe ki o la kupoe. Ya o te tono la ingo le tu a wona fa le kala nga e fa mai ma au fe me na mele ana me na yo o le me te tauna e mala mala mai o le tangata le tai ia te oe fa mole usika i ai Amen. a fa nga e ku nga pol fa ko a fa be ko sauli ka ya ko sauli fa ku e pel fa ko le me nga le fa ku ka i ki oe fa ale o fa tu te e te o ma ngo ku fa nga fi ale fa le ku fa ko i nga ku nga fi ko ku e pe o lo wa ko fi ngo ku fa ko e tu fa to au ke ku la o ke o wa le si o va nga ku fa ko al fe lo so lo fa fo o ale fe lo e ka kama musika e ka ka lai ka ia nga lu nga fa ngo fi ai vai upo fa ia Au na ia le atua ia te oe, ia le lei ai. Ai a whai te ami o leanga, ia e whewhe ai. Au ai le whai fua ia la na pelu. Au na o ia le atua, o le na te tau i atu to sa ia ami o leanga. This is where it gets very interesting. Mai ia e ka kaunga e whewhe wai a, e le i whai e fua langa. Pelu. Ava peka ke mala malama i le wingo o le whai upu le, o le wingo le mea. This is the justification of death penalty. Afangala ko the seriousness la le. Ka uma ia e amio leanga ma bio va le ko kongo se fainga malo. Peila le mele na pulpule tangata e fasioti le pale mia o Samo. It justify the death penalty. Fa fonga mai o ke le fefe we fa ku kala le la ngales e mai ku la fiong pa ale tua. It justify the death penalty tangata umala tau te whaia ni tau pulipulenga e fasioti se tai o se malo, e mai se a Samoa. Ia uia e te kakaunga koe reinstate the death penalty I tangata la tau te fau e fasioti se pale mia pe fasioti se vaipule. Amen. Wa te tau ona mai to a mai le whaasalanga leo te se anga le mai koe whai kau ma le vesinga le au mai kau ma la mai tato mai ia. Au na ia le atua ia te oe ia le lei ai. Ai a whai e te ami o leanga. Yes. Ia e whewhe ai. Asia. Au ai le whai fua ia la na pelu. Ele I whai fua le pelu o le tangata le te ita. O le ale me whao ngai ele pelu. Fisi ai ko kamako pe fisi ai ko le ale me whao ngai ele pelu. Le ale winga le mea le ina whai fua le pelu o le tangata. E fisi ele ka mu pe Vai ele mau manga, o lale me fa nga ele pelu. Ele context le ku se pa o lale me le nga fa ele pelu e a fa sio kier ka. E fa ya la si serious o le mele. Ya ma o telefefe vo e fa ya tu o te tangate ka so se ka ngaka e ka pule na te fasi o tia se fai pule po o se pale mio se malo e te tauna to install ma to reinstate le fasiot le fasalanga I loti. Amen. Amen. Ya ua ia ai se tangata va pe le malo sa monga ke koe kau pule fasiok se fai pule pe fasiok se pale mia o te tauna to fa maile fasalanga loti. E justify to ngos be va la justify e kanka fa o inga lai o America. Le mele o le sala loti. Death penalty, I say, because it's justifiable. It's in the Word of God. Amen.
Amen. Ai onga la o le mele ka ko le o ye se me fa penga pe fo le o ke si yango ke le ka ko sa mo pat fa fa ma ele se fenga ko le mele sa o le o fe menga sa o Fenga fo. al fenga fo ele se fenga ko le mele ya fa ka dio ko wi fa fa ma le internet pe ke aku ye nga me ele sa o kusi pa ia o le roma suma tolu fa upe fa nga kusi ai ale fa ka ele o kusi pa ia fai upo e fitu fa mole mole na mo O le nei, ia avatu tangata umalava la tau mea, o le la fonga ie utatau ie le la fonga, o le tiute ie utatau ie le tiute, o le matau ie utatau ie le matau, o le faalo alo ie utatau ie le faalo alo. ia e avaku le fa alo alo le kanga kai kakau ie le fa alo alo Amen. angala o isi tangata mako wa ile lo wa e masangia ya ke le fa alo alo lo kama ke le fa alo alo lo kinga wa e sa ule loku wa fai ya la o menga o lo le lo fa alo alo isi tangata Amen. o ke o fo isi kanga ka fo ie mo fai nga fa ku lo po e kalime o le fa le on fa ko i menga ko mai a se i manga la o se fa ya on e po e fa ya on e le no se me ya ka ko mo ko fai ko fai on sip ele sip ele sip nga se ia ke fa mala mal fai on al ko nga pa le o ya ba yo sa o le skin ki ngal ma ko fa o al pula on sa le ka le o sikin ya pa ka o ka po ka malo ka si pa o ka po ka malo ka si ele ngalo e ka o ngame yo al mera mo nga pa ka le o ka po ka malo ka si mai mau pe anga fai mera i ko le loku ai se ma ti e o ka mai lumo loku ka ku e masela o e ka al ka ko kamera pe ke si va yo amen ele fai nga me submission to authority at home prepares you to submit to authority everywhere submission at home o kere le ngalo e ke le so fa me so ala ko penga mai me fa ka le o mai fa fie ma me fa ile o lo ko male ko isa sa ko ai ku ma ko fa le ko yo no e sa sa ya la mo lo vi ka do o ka o ke le fa me yo inga o le ai ro bo lo ngal me ka o le submit ai fo si lo la submit sa isa ia usulu ape le po nga sa sa le mai ka lo le ma ko va ama ko le yang mo lo ki ngol sa sanga o lo ka mai o le mela ngai mo kan ka fa ko submit ele lo submit fosi lo submission ya o na fonga mai a ele lo submit ko ainga o la me fo la ngai ki so foi de lo amen amen kene se lusul malima fa o lusul fitu lusul valu ia O tutupu nei tama, o e sau fo i o le tangata ia ua poto i tuli manu, o le tangata avao, a o ia kopo, o le tangata nga malu o ia, ua mau I fale ie, na lofa isa ako ia e sau, a wa ua ia ai ia na manu, a o Rebeka, na lofa o ia kopo. Yo e. A vong mai o le mele tupu le wali ia. O le si kama e fia luka whawhawar ko ngā vau, o le si kama e fia ngofo le fale. Ya, o e saula, e fia alu ia o le mele le leonga e le taika e ai le manki e ai maisi mangor ko ngā vau, fia la kama le alu a wala nga ia me e fia lu ko ngā vau. Ha ia. O le mele ku por ngā vau, ngā taika ma le leonga ma le manki ma le urosa ma ngā mangu ko ngā vau. Ia ngā ke ilo inga, ma ko ile ama se mafo whao ngime o mang, o ko inga characters inga lene e sau. He learned all the behaviors and the characters of animals. Now animals are ignorant. Animals don't know how to rule their lives. Aole sila kamanga e whamai ya. Yakopo ya. E fia ngā malu o ia ua mau I fale ie. Mai o Yakopo e maul fale i o long kamama long kinga o Yakopo lai fie ngofo le fale fa long long kala long kamama kala long kinga a vole lei mai le se sengo kamai ko lu
O e sau e fia lo kulimang. Ia nga le taika male leonga e fia e mafuka ia. A o Iakopo la e fia e ngofo kongo le fale ia e whalongolongo le kala long kama ma le kala long kinga. Amen? Amen. Ai vai la io langa le wali e kolua. E whalongo ia Iakopo long kama ma long kinga. Anga o le kele o longa kaimi le ngofo i kalange o long kama ma long kinga le sisi o manga at home. O e saula e se la e sa le falongo langa nga le leonga ma le leo le taika ma le leo le manki le falongo e avong mela o le ko kele ala ka ka ya mi fa penga e len ka nga ka ngo fo yo la ko ai nga falongo le ma ko ka ka ia nga e ola ma ya o e ke ka o ku lo la ba ke ka o la wala ma fe lo so nga o le o taika ma le onga le ke falongo longo i Amen. nga e saulo le ko ngo le ka le si e ke taika e ke leonga Kulo la vale upo to e cha fai upo al kene se e fia where are we now kene se Wofi. lusu fiku fai upo e lima se fu ya O whalongo fo e peka le upo is ako ia e sauro na tali. Wa watu fo e saure vao e turi se manu e au mai ai. Ana fai atu leo e peka ia ia kopolo na tama. Wa whape atu whauta. Na o whalongo le upo alo tama ia e saulo uso. ya le le mala maka ko kala nga kilo alfa punga la no tango tu silunga yo Jacob what Jacob built his life on mom's instruction. Amen. Amen. Fa mai la tala lo matua la tama sau fai le mele o ke fa ki oi ole attitude dal ka le o Jacob e fa longo le fa tonunga lo na tina. O e saula e le se me fa longo nga le leonga ma le te kamale mankira o ko ngava. Amen. Jacopo la, if alongo il fatto nunga lon tinga, because he spent more time around his mother. This is what I know. So se tangata lava e ke laka e longa mamalo ki nga mai ele instruction ne ki oi, ele le ia no wolang. E perfect looking nga, ele perfect looking nga. Ala il fatto nunga ko si pa ia o nga sa wile instruction. Amen. 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 For Jacob's future wife, ale sila le me o ke fai so e ke le ngo fa ku ka meki fa ku la fa e pi le yang o la kala le fai ya vai. It's very biblical mengeo arranged marriage, very biblical. Amen. It's very biblical. Amen. Sometimes e ka kong kalu pa ba ise kengi ka ke ma ko nga kengi le ka ke mga e ngo fo molo ka kali. Ia por ko nga kamale ka ke ma ngo fo molo ka fing. Because nga le ka ke lo nga there are things I know you don't know which is going to benefit your future. Ar ke analisi ka me ka fa ko orkinge sa o ale ka ko ngo fo. Ia e ke le mai de o me nga o me al fi nga o le it's in biblical, it's very biblical. Kene se luso malfitu vai pa fauno ia. Ona fai atu leo e peka ia isa ako. O te fiu la uola ona fafine o sa heti. A fai a vai ako po se fafine o sa heti. Pe o ia fafine o le nu. Pe se ale to ia o ngao lo uola ia tea. Ia wa fa longo la kala longo. Sili lo woki or sa wanga o kala. Sili lo woki nga lo le mai se fafine ka kaunga mai se fafine faula inga. I see the woki pe ava pe mai se fafine le faula inga. Wa ia e ka ua ke le mele. Ele lo ala kanga. This is building you up so that when you go to a place where God has called you, you will know how to behave like a leader and like a Christian. Both mom and dad counseled Jacob to get the right wife. Right wife, right future. Wrong wife, wrong future. Amen. Amen. Al kele ala kaka ye o va ai le wife au le va ai le wife fa pena yo longa ma fo fa o le nga kele lo le wife nga o le taika kai mile la chau ma nga ia mar kai mi ngai a lu e ka si ale ma singa ke lu ngo fo e lo ko le taika le mele ke lu ngo. Amen. Yo me fa nga lenga breakdown ya kele o ngari.
ia wa lo fia poko ale lenga fa ko ia o le me a wole fa ia ai fa ia wa e tina pe toto ia e pa nga le me mo ale tinga ia toto ngutu ia wa le me nga fa ko ia e o so la ki nga fa ko e o so ia wa me ana ile le yelo fa longo lo tamama lo tinga la ngai kele me la kilo ole umia le ora kan kan fonga ile le kele fo nga me nga kilo amen ale kele ai sika me ke ava ku ya akong wa lo o mi le piniuta wa lo o mi piniuta e kele lo ma se me about life amen a mea ia kuso le kape nganga le o kongo le fale e umalonda te pena oi e ke alu lo lava le mea o kolo e oi le atu o ingala ke shine ilo amen Esau spent more time outside his home environment le umalo fa matala amen a kongo la o isi kanga a pesole o ke fai yaku le le o maku o ngi kanga sole ai fanga o mbani kanga makwale hanga o isi kan ka fa ko le o maku a fa ko fa o man fa pui sau ko ya lu fa pui ko sau ko lu ala ke fa pe pola me o fa pe nga ka o mafanga le nga fa nga o le kamale le ma ki nga le ai ke le ku kai mi nga fa o ko nga va o le tai kamale le o nga mal manki nga la ya mi o fa tai ka le o nga manki ai le la ka ke fiwa ka fa ke fianga ko ya al tai ka le o nga mal manki me le ko ki ki lo Wai vai le ami al mauki a o mo swingi mai si me swingi aku le si me e ke fiu a le swingi wa ka mo le vave ia so vave yo swingi al kap swingi wa pe swingi wa a ke fiu ka fika aku le vela a va le a mi o mauki wa lo ngo langa ko le fale o le mauki a langa mafka fiu va we sa o le fale yo ala ki fe a umang lo fe wa malesi mangi lo fe wa malesi a umang lo fe wa malesi yo ole ala wa su ma lo su ngar ki a ko ngolo wa ma ko fi we pu wa uma ko ingala unga ya ke oe uma ko inga fa ku ya ke oe o ki nga sen da ku message ya ke oe e ke leli li wa fa ya le me ke lo ko ya because there's no preparation at home. Ale fa ke lo nga wi ngo sa fo wi ko ngo ai ngo le to kwa ile ai ma se preparation at home. Ale ai ma se me me fo nga ma kwa wa fi fo nga ka sa ko ka ia ko ngo fo ka o nga fo ka i wa ai la uru fa fi nga ka ia ka mi nga fa awa le what realizing the only reason why I behave the way because I spend more time with monkeys and tigers and lions. So I became one of them. Hallelujah. Think about this. It's all of God. That's the reason why I'm going to kaya nga tiyo mo isikang. Amen. Sa o ile chou nga lai sa o ka ngo ku singa yo mangko ile chou nga lai sa ya se umma fa makala ku chou ka lai sa kalanga lai sa mai if you marry the wrong woman if you marry the right woman you are complete if you marry the wrong woman you are finished. Amen. If you marry the right woman, you are complete. If you marry the wrong woman, you are finished. Genese alu sumale ona vai bato su fato sumale lima ia o e sawi ona tausanga e fanga fulu ona fai ava ile ia I titi da fa fine o pe eri o le saheti pase metale fa fine o aluna o le saheti o fai la o fati nga loto ya isa akoma ya kopo ya va fonga
Avanga ele me foi ele mo ka makiki ka alo ka fa o ele lava se mafukanga malong ka mamalong kinga. O fai ngele ko lua o foi o Esau. Fa Americana ku si fa mai o fai ko lua Esau mo fa tinga loto ko inga male lo makua. Wow, la fa la kala le mele la no fa longo il kala lo kama il to lua so le o mali. Okay, maka ukia le ko nga o fa longo la il tala le ko inga male lo makua. O mafaufaunga la ia le il mele tau I fa mai o fai le to lua Esau mo fa tinga loto il ko inga lo makua. Ai ko ke no me le ko pu me ia because o kanga ka le ele o ye se kai me mafuka ele fale nga ke lo ele me ka kau la ye le loko long ka mama long kinga ya ele I u le me le no fa si o te le finger o uso na o kwa wa ele se me ka o se fa si o ki ma ka ki there was a man I've never seen such a murder. This was horrendous. Tengala le mele le fa mai o faile to olua Esau ma faatinga loto le toi ina malo matua Jakopo ma Rebeka. O ia Isako ma Rebeka. Kene se lusu mo le valu fa upa valu maliva. O ilo foi Esau wale anga fafine kanana il manato lon tama o Isako. O na alua ile o Esau ya Isamaeli le fa ya va ya malata. Le fafine o Isamaeli le atali o Abramo le toa fine o nane paiota. Esau completely rejected the wisdom of his parents on his wife. Ole mele lo ko fa pe na le wingo le mele so ka ko maka bole ole mele ko le preparation mai le fale. Ole woni fo le mo ka ko fa nga preparation le ka ko fa mai le fale. We need to advise or ko ka mikiki ala ye le fa longo. Well, nga kupu o le fenga ko ya la ko e ko kupu fo isi ka ka pe o ka ko. So here's the bottom line. Esau built his life on what his parents rejected. O mea umanga rejected te o nga makua. Nga fau wilo lango Esau. Man. Yo o te vatu e te oi a fa peo ngi mea umanga ke elo ka maa e ngofu ma fau wilo wo langa ele drop ngai lo a ele droppinga menga ele manguia ka yao. Amen. Ave mai lo kama ya ke au ke lo ngofo mar fingela o ele manga o lo kama mo ki nga fa ile me le fa mai lo kama mo ki nga. It is crucially important. Amen. Man. Amen. Amen. Finally Esau abandoned God of his parents. Wa ba ila ko le me sai le wisdom ko ingma lo ko. Ngala ngale manga nga o ai ko ingma lo ko le fa fingela ala o kanga mal au mala ule fa ola ngai lo le le ko inga malo makua e yai le aso e kia e saule aku o ngolonga ko lu ya sa o ale me ku amen amen yo ka ka fun fe ku ka ko fa nga fa ku ka ko fa nga vai the best place to look for a husband and wife is in the church man mozo ko lu ko lo mangai ke o ke lo markan kale fa ola inga le ka ai o mal tai ka mal le onga mal mamki yo a ko ngale fa pe ma singa ka yo lo inga ko ya ola ka sa wale fa ya bai lo to lu ke lo fa ola inga ma fa yo nga fa so soang ya ke oi ka ko wola ko ngole ai ngole tu o ke alu su ma singa ka ke lo le fa wa singa ka e lo ko anga ile lo fi lo ai alu su ma fa fingi le alu so ai ke vai ai alu su nga kanga o ke lo kanga e o mai ai nga ele lo ku ka male lo ku ki nga. What kind of teaching and preparation you are going to get from that person? Amen. Amen. Yeah, ele Esau was born with a privilege, birthright. Le va nga ka wana le lo ke mga oi pa umalta to maftanga le solene. O Esau na fa nau mai male fa manu yanga mai le tua ile se menga me se kangaka. Kene se lusu mai lima fa upa lusu liva tol fa ia. Na tunu fo ia kopo me ai, wa sa fo Esau no le vao. O lai lo fo ia. Na fa pe atu le Esau ia Jakopo. Si au mai si na mea mu musa aina. Ya, mala mo ka ko kala le. Ya va fonga mai.
Na whanau mai Esau. Ma le whamanu ianga na mai le atua. So he was born with a privilege. He was born with a birthright. A Esau ki ai le birthright. O le whaasa maanga le birthright. Ngai whaanga mai kuspa i sa mo lea. O lea? Lor matua. E leo leo matua. O le birthright i leo ke whako ai. E le se o matua le birthright. La le birthright o le tofi o le matua. O le birthright la, o le tofi, whawhonga mai. Na whanau mai Esau, wa umanga ko kofi e le atua from eternity, even before he was born. Ai ke whanga mai Esau, ai ngofo makia i, o ngā le whawhi kauri ngā maua, o fia ai lo manawa. Wha mai lo la ia leo longa mawa whau, o le o ngā, o alangkalama mai e au mā ngā birthright. A o le mea ngā mai le atua, a o manga wo fia ai, o le mea piko siri ngā kāua e kia o rok mangawa. A o le mea ngā mai le kua i re kāua kele, o rok mangawa le fia wha malie. A o whonga mai la o kele haiti ngaka, e whai le mea wha malie e ilunga loko a ku le mea ngā mai e le kua le kofinga, o le si laka ngaka. Ngā waku e le kua le kofinga, a le kia inga le kia e pēi, o le kia inga le whasi whai. Amen. O le ki a kongo, e whai asi mau o lunga o le mea mai e lea kua ia ki oe. A whonga mai. A wha pēe ki alu i se mea ai ki a i le mea kofi ei oe lea kua. A wālanga e alu, anga e whekaui ma oe, e whekaui ma lou a inga, e whekaui ma le mea ngai ki o loko i ei, ai ki a i le kofinga ngā mai e lea tua, wa e ki a ia le mea ngā mai e lea tua, o le mea pa ia ngā mai e lea tua ia kako. Amen. E o ke o foi si ka ngaka e wako ele mau le lunga o ngai wha alo mai le akua a kia inga pe o kia inga whasifa. La warning le e ki oe. La warning le e ki oe. So se mea ngā wako ele atua e ki oe whai ai e alu ai kia i le mea ngā mai le atua o ngai ke manga e wha kaui i le mea ngai ke roe whe kaui e ki oe. E saungi la ia le e reap le consequence. Amen. Kanga ka fo ia leo ke foi ele mea leo le kua kwa ilunga alu ai kia ile kofinga mai kalo fai le unga ele. If it happens to Esau, it will happen to you. Amen. Amen. Au e kia ia le mea nga mai ele kua ia ki oe ele se mea a konga va pe mai kanga mai o kia lua ko foi o ko mo ni se o ko fi kia konga le ai le I fai ele kua le mea nga. Amen. O le mea lenga wako o le original. Amen. The original that God gave you. Ngā uloanga whae au ia. Le se whae, e le whae ngō fia le mea leo o le wala aua lea kua ia kako e kako o ese. I almost make that mistake. But the Lord helped me and made the right choice. Ngo o kelo inga, o ngo o mea sa awha I ngai lo loko, ngo ko I kiki a whaila o decision nga. Na toi wha manatu ai lea tua e kia u. A ua ke whaia decision nga, that's not from me, that's out of your heart. Amen? Amen. Ya laka ko kilo pai la fianga pai wa ele se kusi hau. But mai watia e sau le tofi lo matua he just threw it away. Fa fonga la fa upo tosu malua ia. Ona fa pe to le e sau fauta o le o oti. Pese ale o ngau le nei tofi lo matua ia tia. Ele o ki se fi ai. Ai fa longa ma ko mo ai si kanga ka ngolonga mako. E manga ia o e mo ai me ai. Manga ia I fe kau I manga ia I fe kau I malo wa inga ma e kia ile me nga va ko ele ko ia o. Ka lo fa. Amen. Amen. Malaki mua fai upe tonu ele lunga o malaki fa kuanga fa mole malaki mua fai upe tonu a fonga la ko le kala le tuanga fai Ma o ino ya e sau wa fai fo ia o na maunga ma me tu fua wa fai fo ilo na tofi ma fale I mea ngao ha fonga le se ko fa fonga mai ia o ino ya e sau o ina e fetalai o le tua la fetalai fa mai o ino ia e sau
ma o whaia o na maunga ma mea tu fua, meaning I have ripped away everything that is going to bless him. Amen. Ma mai wa o ingo ya e sa vai oi, e lele ia pe ingo ko nei pa ia oi, e lele pa ingo lo anti ia oi, e lele pa ingo lo tina ia, e lele pa ingo lo kamai ki oi, e lele pa ingo sisia kanga ka ia oi. Ai a ingo le atua ia ki oi, ka no fai. Amen. E ese si hope ko e pe a ingo le ko ia oi. A whanga mai, e le ngata wa ina mai le atua, mai wa au whaia o maunga ma mea whaatafu na ina. Meaning, everything that you will wish to bring the blessing to you shall all be destroyed. Ya? Ole opule atu sipa ia ya tato, wha mole mole. Tātou ti akono, a matul tō whinga ia te oi, o le whaalo alo maua lunga wa mai lea tō, aua ke ki a ia whaafasi whai le whako whinga wa mai lea tō e ki oi. Now this is the warning wha mole mole, aua ko ke whaia le mea lea. E oi. E le ma nei le mea lea o lo kua ko e lunga le ko whinga wa mai lea tō e ki oi, e alu o ngai whikaui a ki oi, whikaui lo wa inga, whikaui le mea ngā ki mga oi, ai ku le mea ngā mai lea tō e ki oi whai. Amen? Amen. The last line. God said, I love Jacob. I hate Esau. Or let's see in New Living Translation, I rejected his brother Esau. Whai upai wha. Ua whai mai e toma. Ua whaatafuna ina I mātou. E mātou te toi whaia whali. Ua māso sofa. O le mea lea. O lo whapeona whetalai mai o lea li o au. Nātou te whaia. Ao au. O te lepetia. E tā ua I lātou o le lau ele o ea mi o leanga. Ma le nuu e toa sā I ai lea tua e whawau. Ia whaafonga la o tō le mea tupu. Kirikiro e lunga le vese lai o. Whai mai leo le whangau e sau. O le whangau e sau. O le ale upu ngai whaonga mainga. A e toma. O e toma la. O te sentence ngā o I sau po te sentence of Esau. So a whanga la ko whai mai tala tu se whai mai. O le la mako mai e whau me manguia e mako ai. Whai mai e a, o le ale me lai whai lea kua, ka le pe lea kua. Amen. A whanga mai la oi, ki ai e sau le tofi lo le matua, whai mai tala e sau, o le a mako mai e whau me manguia e mako ai ngā mako whangau. A whai mai kala kusi pa ia whai mai ale atua, o lai whau e o ke ka le pea. Amen. La le winga o le mea. E ke fi we faise me e kale pe ai le tua me le ka mo faila u vanga we piu ai sea because you just abandon avanga to o le fele le ai le pe o le feku amen o le kai me ke fai ai le mese se e le kusa mal finga le tua le no mal pe anga ya oi amen na e manatu na ia le e fau e la ufanga u me le la ko no mai fa markala le ko vai kau e kala kus pai ua fai mai e toma ua tafuna ina I mātou e mātou te toi whaia whale ua māso sofa o le mea lea o wha peon whetala I mai o lea li o au la tau te whaia o te lepetia la kala le tua mai le tua o la e whai ko whale a la ko va ai la o ka le pele la o ka le pe ai amen. Pavo mai, aua ke kia ia le mea ngakore oi le atua, ai alu kam whai e piu se si mea ele I whina ngalo ai le atua, ia ki oi. A ngai ka lepe le atua, le mea ngai ke ki ngā inga ai. Ai whai ai le ngata le ngā, kalo whai si au whangau. Fiu lau whangau kau whau se mea ka lepea. Amen? Amen. The people with whom the Lord is forever angry with. Le mea la le sipiko sini ngā leanga. Whai mai, o le toa sā o le atua ma le ita o le atua le whangau e sau e whaava vau e le koe ave isia. A kong la ki whapea me, o longo winga le in ka ngaka le whangau e sau whaola inga. Pau ngā le exception le ke lo o tangata u whaola inga. Amen. A tangata I tu ato le whaola inga. There's no hope for them. Amen. Ia wha mai, u kene whawhiwhea oe. Ke le o mga o I whainga mea, e le o ke launga sa o kwale upo le aku, o ke le o whawhiwhea oe.
Ana pusa o ngale aku. Anga ule ka ua ki o aku puse me e palasi la ia ki ule me nga lelo ka o ki o. Alu pe la fa ile me na te loto ia se ia e loa. E fiu si au fanga we ka fau se me e le manguia. Anga e usika ile me le nga me le aku. Se mangula ke le ka fau le me nga e fau le atu le lumanga i o la fanga. Amen. Amen. Ale leil ka ko sika ile mela wa mai le tu. So ang fa pe ya if I had an option, I would love to just go and do business and just enjoy life. Amen. If I had an option, I could go anywhere and start business. I could go and build my business anywhere. But I have no option. Si ole tala polo mai o ole polonga le atua. O awal polonga a ke riso ele ko iai right o iai. As long as I live, I am completely sold to God. That's what I mean. Tia kono a mole mole a wole feye me ke loko iai. A wo fo ile feye me fitau ia te oi. Vai le me na oile tu ai sia. Vai oi a e lofa i lau whangau me e lofa i lau ai ngā whaile mea lefe mai i lea tua. La ngā o se mea ka mo whai e piu no mo lau ai ngā a e le o iei lea tua ka lau whae pāna pa e le hei ulelei. A e a wha apeo se mea lai ke husi kai ni mea mai lea tua a e whai lea tua. Ua o si tai e te oi a la u ku o kia ki oe se au whanau. Ia ngā e alua leo a e whai mea mai lea tua ngā i kilo lola i e mea lai whai lea tua i ka miki. The Lord will do whatever He will want to do in order for you to be blessed and blessed by your children. Yeah, kwa kula vangole ya ki oe ke faye sa oe kala ile atua. I think ya wia ele ya la vatu lo pole atua. Ia nga kuale ya ki oe fa ye ile fa iunga. Le ale mena te ngona e la fo le mena te watu ele atua lo loto but I believe me, please don't do what you want to do. Do what the Lord. Si o lima ile atua. Fa ile o sa oe tala ile ali. Ki alo fa ile fa ngau. Te alofa i lau whanau, whai le mea le mai le atua e whai, ku ulei le atua nga ke piulinga lau whangau. A e ita i lau whanau, whai lo leo si kai nga i kilo leo, al tala atu si pa ia, mai e te whau, mai kou whai mai lau whangau e sau mā kou ke o e whau mea, mai le atua ai o te sau e ta lepe tau mea na e whau. Me vai leo te whai atu e te oe, a e manga oe a e alofa i lau whanau, ma e mana oe whau e lea tua lau whanau, siri aku le manuia o lau whanau le lumanai. Nea lolo kau mo whai e whai le mea ngai ke loko i ai, e sau lea tua e ta lepe me lai whai na i tamiti. Father, I thank you, Lord. I want to give you back all the glory and honor and praise. Hallelujah, Jesus. Thank you so much, Lord. Tatu pela vano le fayela o tala ile atua. Ele ya le faya o tala. I don't want to put any words into your mouth. Ele ya le faya o tala ile upon what you have heard and what the Lord has said in His Word. Ele ya upo ngai fai kau kwa upo le afiong pa ia le atua. I thank you, Father. I give you back the glory and honor and praise. My word will go out. It shall do exactly what it was sent for. For the Lord God in heaven is ready to perform His word. Hallelujah, Father. May the name of Jesus